Dobro večer, ja sam doktorka Miljan. Sa nama je večeras naš pacijent Milan, kojem smo upravo predali definitivne zube. Radi se o metalkeramičkim mostovima u Gornjoj i Donjoj Vilici, kombinacija na zubima i na implantatima. Milan se javio pre nekoliko mjeseci u našu ordinaciju sa željom da dobije što funkcionalniji zagriz. Doktor Bojan mu je ugradio ukupno 5 implantata, 2 u Donju Vilicu i 3 u Gornju Vilicu. Njegovi ostali zubi su prebrušeni, preko njih su napravljeni mostovi. Situacija je bila dosta zahtevna, zubi su bili parodontopatični, ispomerali su se, promenili su položaj, trudili smo se da dobijemo i što bolju estetiku. U međuvremenu neki zubi su ispucali, tako da smo morali da ih nadogradimo. Sad ćete da vidite kako to izgleda u ustima pacijenta. Nasmešite se. Opustite usno, pritvorite. Nešto što je interesantno u ovom slučaju je što smo koristili digitalni protokol. Nisu uzimani otisci, nego je urađeno skeniranje zuba intraoralnom kamerom i ta situacija je prenešena u tehniku i nakon nekoliko proba došli smo do predaje definitivnog rada. Dosta je komfornije za pacijenta, ne mora da se koriste otisne mase, kašike, nema naglona na povraćanje, s tim da moram da naglasim da nije moguće u svakoj situaciji. Evo ovde možete i da vidite Milanov sken na kraju kako to izgleda, znači ovo su ti implantati po jedan sa leve strane i sa desne strane, a ovde su zubi njegovi koji su nadograđeni. Ovo je još jedan Hollywood smile, nikad nije kasno za lijep osmijeh. Ako želite i vi, dođite, vidimo se u ordinaciji. Volim, prijatno.